sasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Siyabe baba umfundisi, siyathokoza ukuthi uzoba ngasonyazini. Sibonga uthando ke baba umfundisi. Nobaba umfundisi uShizi besimcelile cishe kungenzeka ukuba kho ngoba lenkonzo uthando lwentsha. Siyabonga kakhulu Wangcwele, akukho sho abafowethu basipha amazwi kodwa angasipha umoya ukuthi sikhulume okusifana. Kubuhlungu ukuzwa umntwana esenwepha nje ngapha nangapha eseyihlaya kumnandi lokho. Siyacela uNkulunkulu asiphe amazwi. Bese ngithanda recognize nje umholi oyedwa osezweni osuka ezweni elomakhelwane bengamboni insizwa yasemvoti lapha ya izalwa mcathi umzukulu kaMshumayeli uLombe. Angazi noma uzalwa indodakazi noma indodana. Ngizocela sikwamukele mfowethu. Siyabonga ukuba nawe. Sizocela uzivulele ke sizwe ukuthi lapha emvoti nisiphatheleni njengobuholi bakhona. Emva kwalokho ke insizwa zobe siqhubeka. Inkosi yonibusisa. Amen. Ushembonyazi lwezulu. Amen. Ingoma eyekhulu ishumi nesishiyagalombili ivesi lesibili 118. Geza inhliziyo yami ake ivakashi ezweni uyaye ufise ngenhliziyo yakho yonke ukuthi ungaphoxi, ngoba abantu bazobuzana ukuthi wathi uya ongenzi kahle. Kufika indoda enkosini yesibili izonikela uma icele ekucela isiyasuka isiyahamba. Inkosi isikhuluma nomshumayeli eduze kwakhe uthi uyayibona le ndoda esuka lapha, uthi le ndoda inosizi
uthi ayiqala ukufika lapha kade ayicela kodwa lolu siza lisuke kuyo usizi lwalento lunye ifuna abantwana uthi le ndoda ikhuthele le ndoda iyahamba kahle uma kuvunula iyavunula uthi kodwa uma icela abantwana ebatholi uthi okubhlungu akakhulumi naye ukhuluma nomshumayeli isihambile yona uthi okubhlungu ngale ndoda ukuthi lobu buhlungu enabo ngeke kuphele nalomntwana emfuna ngeke zimthole uthi okubhlungu kakhulu into yomvimba ukuthi angafike ekhaya ilolu siza nayo sengathi uNkulunkulu angasiza bancane lungabi khona usizo enhlizweni zethu uzosivimba siyekhaya ithi incwadi uma ifundwa kwababhala kahle bathi ngabe usizi noma ukwaliwa noma ukufelwa kodwa kungabi khona ukuze uthathe uthando likaShebe phakathi kwethu kuhle bantwana abayingcwele abayintsha elisonto sikukhumbule lokho ukuthi akuzuhlezi kukuhle bancane uShebe kayikhulumanga inkohliso kithi ukuthi masilapha soceba wathi sokholo konke okunye okuvela ngaphezulu lokuyibonus bancane uma ukuthi okufuna kwenzekile akumenzi uShebe bemncane uma ukuthi awukazi usibona ishosha sisukuma akwenzi uShebe ngabe uNkulunkulu ukuthi awukazi ubona umuntu evuka ekufeni akumshintshi uShebe ukuthi uNkulunkulu bancane ngoba lapha sikho khonza uNkulunkulu uma ekhonza uNkulunkulu ukhonzela isizathu sokuya ekhaya asimkhonzela ukubukwa ngakho ekseni besithethiswa bancane besithethiswa ngaphesheya usho umsazokhuzwa bancane sisazokhuzwa kuyakhuzwa lapha kodwa ukukhuzwa iqiniso kodwa ukuthi awukwazi phela ukuthi ungcolise ngale bese waclean wena imvela ikuvumi lokho ukuthi udlale ngamanzi bese uyoma wena ngoba ubufakazi abusekho phela ukuthi umuntu odlala amanzi nango inkinga yami ngomila ngibonakali kodwa manje kuthi yimi sengathi uNkulunkulu angasenza eyinhlizweni zethu sizibophe thina ngamacala esiwenzile ngoba ngiye ngithi noma sikhuluma nje akuthini nabesenzayo masikhuluma ukuthi laba abantu bayakholwa bona pho ibaphi labo bakhuzwayo ngoba sonke singcwele akekho ukhuluma ngomuntu ukuthi nomuntu wami lapha sonke nje sifuna ukuthi uma uNkulunkulu esinika amandla bese sifuna lehlazo lasuka bafowethu yini nayibona sonke siyayifuna kodwa umthetho wayo uyayifanela ayilele emandleni ukuthi nayi amandla enkomo cha ithi wena esigabeni okusona kuyakufanela yini kuya lapha angithi nentombi leyifanele iyalinda esigabeni sayo uma isigaba sayo siyivumela iyayifaka uma ingasivumela isifaka nangakithi umthetho ushintshana nakuthini usho njalo uthi lena nsuku ehlaza yabafana baseNazaretha abahamba ngomthetho wenkolo bancane wake wathi umshumayeli umkhona ngelinye ilanga wathi kuzoba buhlungu bafana ukuthi ugane kahle ngomthetho bese kufika uma wengane sicawini la paradise athi hawu umuntu wami bese akakhuzwa emkhuzeni uyaphoxa
kodwa umuntu wakho nawe uyamazi. Bekungakuhle ukuthi ngiqale ngomuntu wami uqala ngimqoqe uma ukuthi ngiyafisa ukuya lapha, ukuze ningabi khona ihlazo kuhlazeka inkolo kaShembe kuthuma beshade kuyabangwa omuthi umuntu wamuthi indoda yami khona limo engangaluzwa ngasekhaya kwakunento ephuza utshwala ngenhlanhla ekhaya ebusuku bese kuliwa kuthiwa indoda yami yeke eshamabhodlela ngazi lo limo lasetshwaleni umthetho walo le ndoda yami, kodwa uyalanda ngaphandle ulethe lapha enkolweni ungahambi kahle. Inkosi usenikuzwile. Amen. Isukuma lokubingelela umfundisi wethu Nambosi bese ngibingelela ubuholi benabasha ngeze kudla ithuba ngisuka thempelini lasevukeni Stem ngijabulile nje mangibona ubaba wami umfundisi uNambosi athi awumoto ngekho wangena baba wethu. Ngiphethe umshumayeli wethu, umshumayeli wami makuthiwa inkonzo yofakazi shaye ishumayeli beyinye ungadlela abanye abantu basuke belende ukukhuluma. Ngizomshumayela ishumayeli beyinye noma zine kodwa izoba yodwa. Ngelinyanga ngiyisekhaya ithi insizwa yakithi hey wena ungajoyina ukusondela kakhulu kubaba kusuthi umuntu engangahlali kakhulu nobaba. Ithi ungasondela kakhulu baba ngeze kwenzele lutho. Ngaleso sikhathi kumina isimo samadongo sasibheda. Ithi ngeze kwenzele lutho thina nje akasenzeli lutho. Akaze ngenzele lutho mina. Ukasondela kakhulu uthi uyayishiswa isikhwele uthi ikhehla lingikhonzile. Ngithi ayilo umuntu bese ngisuka ngiye ebuhleni ngonikela ngangakabiloni Nazareth. Ngithi Nkosi yamakhosi ngicela ukuvusa umuzi kababa. Ngibuye ngalolu suku ngize ekhaya. Ngithe mangilele ngabona ukuthi ngibona omunye baba umshumayeli uNdlovu ongakhona lapha eStem. Ethi bathi bakubonile kodwa bathe khona isipho abathe ngokuphathela sona. Ubaba wayengakaze ekhaya kodwa ngokuya laphana ebuhleni ngonikele enkosini yamaNazaretha uNkulunkulu wangampela. Wayesithi kumina bheki ngicela ungiyele komalume wakho ubuze ukuthi wona muphi umuzi engaya kuona ubuye komalume lakho liningi lapha. Ningi imizi yakomalume wakho. Ayi ngifikele lamazwi athi umfowethu ubaba ngeke zengenzele lutho. Ngithi mina ubaba ubuzikana ngoba vele ezengenzele lutho. Ayi ephinde futhi ubaba kwesibili ayigcine ngiyile.
Nangempela ubaba wayikhipha lezi zinto ababeyifunile komalume wenza ngendlela ababeyishilo ngayo komalume ngokuthunywa noma ngesibusiso engasithola ngokonikela lapha enkosini yamaNazaretha. Manje ingakho ukuthi lezi indaba ifuna ukuhanjiswa ukuze abantu bazi ukuthi ushembe uNkulunkulu inkosi busiso zwini. Efihliweyo angoyi efumana akho ona ngiyagijima le ndoda kaMngoma ngelinye ilanga yathi ihlele emzini wasePhakameni yasikhumbula ukuthi ikhumbule ekhaya siyakhumbula ukuthi ifanele iyokhonza enkosini baba ngizocela indlela yokuthi ngiye ekhaya ngobona abantwana ikhonza ngosuku olwanduleleyo lolu azohamba ngalo sithi ke inkosi ngilinde kancane Mngoma kunento engizafuna ukukuphathisa yona uNkulunkulu wanikeza uMngoma ikhathoni likaMentshiso uthanda ukubabanzi wangasho lutho kuMngoma thatha uMngoma lo Mentshiso wabela nawe edokodweni mayifika edokodweni wacabanga ukuthi uNkulunkulu uthi akenzeni ngalo Mentshiso washaya usuku langakusasa wagibela mayifika kwaMasho wasethatha isitimela esiza ngapha eSteng ngapha ngako Fraser phakathi nehlathi sase siyacima isitimela sathula phakathi nehlathi wacabanga ukuthi ekukhonzeni kwakhe enkosini wakhonzela izinsuku ezingaki nokuthi uzobuya nini wasekhumbula ukuthi konje unoMentshisi yipi indlela angenza ngayo ukuze akwazi ukuphuma kuleli hlathi elimnyama ngoba kucaca ukuthi isitimela sifile wasuka uMngoma wathatha uthi likaMentshisi ngalunye walithatha lokuqala walilayitha lavutha njengekhanda lazo laphela wathatha nolilandelayo kwaze kwaphela ikhathoni ngesikhathi lapho kuphela ihlathi ekhanyisa phakathi nehlathi ehamba ebheke ekhaya wasefika egibela izinto eziza lapha ekhaya mayifika ekhaya wahlala zathi mayiphela izinsuku zokubuyela emuva ePhakameni wasethi mangifika ekhaya mangifika ePhakameni ngiyawufika xoxela inkosi indaba engehleleyo mayifika esebuyile ekhaya emzini wasePhakameni ngisendabeni yokunikela ngoba sizele ukuzonikela baba sengibuyile ekhaya inkosi ezinomhlaba ngibonga ukuthi ngihambe kahle Mentshisi inkosi onginikeze wona bengazi inkosi ukuthi unginikezeleni ithi kodwa Nkosi ngibona ungenzela isimanga ngoba uthi nothi bengilayitha belikhanya njengekhandlela ngihamba ibanga elide ithi ke inkosi kuMngoma
ithi ngikunikeze lezi zindikamentshisi ngoba bengifuna ukukutshengisa ukubaleka kokunikela ukuthi ukunikela kuleli banda kumsiza kangakanani umuntu. Unganikela emnikelweni emenyezwa phakathi ethempelini, unganikela ku-23, unikele ku-14 naku-25, kodwa kufuneka wazi ukuthi iminikelo okuyiyona ekhanyisa lapho kumnyama khona ngabe usanganeno kwethuna noma usungaphesheya, kodwa yile minikelo oyenzayo ngesikhathi emenyezwa ngaso. Wena uzophuma unganikelile, uyazi yini ukuthi kusasa lapho kuzobe kumnyama khona ushembe uyophosana ukuze kukhanye Nkosi usenikuzweni. Nkosi yethu simagade semi pambiwa Nkosi yethu Sekula sefhlelo ngazizwe amen. Lo phakayo bana kwajwetsa ozaba isithunzi sokuqaleni etabeni zabahlabeni ngokusi. Kodwa ke ngokumsebenzi ngila endaweni yaseShaka sikhona ibonga Nkosi. Bantwana beNkosi ngibonge enkosini enkulu uNyazulezulu ukuthi ngigcine ibisingimema ukuthi nami ngihlanganyele nabayingcwele kule ndawo. Usuku lwami lokuqala ngiguqe leli thempeli benginokulibona nje mangidlula. Kodwa ke ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu engimeme ibe sengizofakaza ngaye kule ndawo. Ibonga Inkosi. Ngiyothanda ukudlula ekuxoliseni uma ukuthi khona lapho ngiyothi uma ngikhuluma khona kube khona engibagcobayo ngumntwana omncane. Hayi ngeke ngimgcobe bantwana beNkosi. Bantwana beNkosi, kwathi ngesinye isikhathi kule minyaka edlule ngesikhathi seNkosi uBombela yathi uma yeqa ibheke kwaZulu yayisidlula ngasekhaya kunomfundo okuthiwa iNyezane la eMandeni. Yathi uma idlula kulowa mfula kwakunezingwenye zasehluphe kakhulu zidla abantu. Wase uNkulunkulu omkhulu wasezulwini seveza ubukhulu bakhe ukuthi yena uvele ezulwini uzoba uNkulunkulu ebantwini. Wayeseqalekisa ingwenye emfuleni wathi nengwenye kusukela namhlanje anisophinde nabamba abantu, senizodla izinja. Kuze kube manje bantwana beNkosi kuyawelwa emfuleni, alikho ibridge nje kwelwa emfuleni. Ishingwenye zikhona azibadla abantu, kodwa uma kuke wangena inja ayibuyi. Ngizodlula entshumayelweni ke bancwele. Thiwa khona omunye umama wayenenhliziyo embi. Wathi uma ehamba isikhathi ephile emhlabeni. Wahamba shuthi wathi uma ehamba wayesewela emgodini ephethe isaka, wayesengena emgodini nesaka lakhe. Zase iphatheka kabi ingane zingamboni uma wazi ukuthi bathi uma washonaphi. Wathi la sezazikhona ukuthi uma wazi ungena emgodini, zase izama ukuthi ziyomkhipha emgodini. Zathi uma zimdonsa uma wazi emgodini, zimtshela ukuthi maye ka yonke into oyiphethe khona sokwazi ukukhipha emgodini. Zamdonsa umama, zathi umama esezophuma wakhumbula ukuthi awuyisaka. Walikhumbula umama isaka lakhe.
Bathi uma libamba la yile sinqamuka intambo akuyela phakathi emgodini. Bathi ngathi imali le oyiphethe. Athi hayi bantu abamangiphethe lutho. Thi okay nayo ngenye intambo siyakuphosela ziyiphosa ibamba uma ithi mase iphuma emgodini. Elikhumbula isaka lakhe bangcwele. Ithi melibamba isaka inqamuka intambo. Thiwa ingeke ma ikhona into oyiphethe sokuyokugcina le ntambo sikuphosela yona. Ayithi mayidonsa ingane intambo ezumama ithi mayikhumbula awisaka. Elibambe isaka ethi uma iphuma na inqamuka intambo kathi mama bekuyokugcina bekuyintambo yokugcina le. Bathi abantu abami inkinga isaka. Inkinga isesakeni bangcwele. Nathi bantwana benkosi manje singalishiya isaka. Sikhohlwe isaka sibe sesikhumbula ukuthi size esontweni. Njengoba sila esontweni bantwana benkosi sinayo yonke into esiyidingayo ibonga inkosi. Singaze sambe siyothwala bangcwele sithi sifuna impilo yomhlaba. Ngoba inobungozi lento. Ngezwe nje kuthiwa inobungozi inobungozi lento. Mina nje bangcwele ngiyafisa ukuthi nje uNkulunkulu ngathi angahlala kuthina. Asikhumbule singayifisi lendlela yokuthwala abantwana benkosi. Amen. Ngike ngasho ngathi ngisuka ngala kwaZulu. Ngikhulele khona. Ngiyabaza abantu abathwele nginakho ukubabona. Nabathwalisayo futhi ngakuthatha lokukhomba. Uthi hayi ngene la uzoyithola lento kodwa inobungozi. Inobungozi bangcwele ngoba ifika iqale nje ngabazali bakho. Uthi hayi vele kade bekhulile vele hayi. Ithi suka ize inganeni ishaye. Uthi hayi ngizothola ezinye vele bisithatha umakoti. Uthi hayi ngizothatha omunye bisithatha wena. Awu umndeni ke sokumele hambe ukucelela intethelelo enkosini. Angeke uzuyithola intethelelo ngento yenze wena ngamabomu. Lithi iBhayibheli elivama ukufunda umfo kaMbovu umfana kaSisi. Lithi umntwana aza kanokuthethelelwa ibonga inkosi. Umfo kaGcwensa lo inkosi boseni kuzwile amen. Ukuzobuyisela ngaso umsebenzi uNkulunkulu 237 siyohlatshelela uPhiwa Gasa wasentuthukwini temple. Ukhona 237 227 oh solisake mkhizi utshela umfundisi into wrong. Inkosi bose suguqa kwabancane.